Assalamu alaikum tuğanlar. Kırgız Ata ayılında bugün bundan 1 saat murunku möndür. 1 saattan keyinki möndürdün muna yerip ketkenden keyinki kölömü. Жаңғақ. Ен 1 saat murun Bu qancha darajada ekan? жақсы эле болгондо. Мунагы Audi'nin арканкы лобовойун möndүр сындырган положениясы. Avtomat menен tekкен. Автомат менен тешип коюптур. Мына ушул азыр биз атайын рейд кылып жүрөбүз дейсиң.